fi ho because I atantan de ube fi ho ana se na ube bo ho modern say uhun krampa in your case. Yes. But then so easy. And na from Anitua pa se onyonko ba ekun. But mema so wo style bi o. Mema on ye can most encrofo break it trust pa. Have here mema. Yeah. On say e ma no he na ye feri ye ni wu ade kakra o. Yeah. Ai chale ye chimi a ya wa o. Ade we die. And na enya no so per se. One say hierarchy system no. Yeah. That's a hierarchy system. System I see ho ama bibi. Yeah. Into no the marriage system no. Ejina oba so. Ejina oba so oba has the most to lose. Yes. Bema dear only she to lose. We did 50, 60, 90 cry. Or when you be kakro ben you be na ashisha ho. But oba dear you send the time be trim. Into se when you be a or tito can out because usuro say u time me trim unyo be a. Na so be ja won swear sound soon because e be now na now. One na woma ye be srew asori wo position ye beje ye be say into no women have the most to lose when it comes to relationships into ade na enye kra not ho into enu nti mema ne nsu nim into obeye ni timo ponso de ayew because onim say unko baby a into na most times no women don't men na omotisa omo ye toxic no omo mpe independent women pay women na kita omu bibi wo mu sika wo mu bibia e wo mu djuma because to me control this uncle for. Okay. My yenko I say ohine ba na de what one atie I say wo bo trinko. Oh, there be nse meeting. Oh, bonepo ohihye. Ohihye ne nema. Oh, okay. And just one say any abanzo ko awe na chenti na say. We jana manakasa. Oh, yeah. Thank you. Our papa in the house. I think say then ebema obi trust breaky because beginning no me din kan say a firm decision obi believe ewonimu. It just imagine say menya saa gide kese we ewo me partner mu say one de nka onfa machida ohu akwada akora na wo dwane ohu akwada ohu ni say o anaso ohu oba afofra ohu ni say we de onya oba intino ontumi ekran ko penempa agene number na all of a sudden ohu say number fofro freo number fofro yesi sister yi ben sister yi yesi eniema anase trust na o ma ni nyan da fam no elusuba yeah diminution kakran so one hwe ni ne could do some level bia edu zero ko negative na ehona eya na ehunu dangerous because ehonu otumi bibia yeah because first na no wagi wudi ntino sebio wudi nkwasem kora no na osusoso nkakra wudi nkwasem no kora no na osu ebeyeye but o masaji de ne bibia tifri ho se hwi de sia de obeye no enka ne biem debi de obeye no enkon ba bia it is likely so between bibia enti me won say en wo ye ennyoma bi na break trust your other partner no ewo mawa aya na hardwin okay hardwin if you say de bia na me de sikasem example minim say ebi ayitua meka 100 cedis me buy my beka chem wife so make a cry adwuma wo ye no wo pay slip so wo wife ana say wo kunu no o hunu da oba beka chem so yitua wo ka 50 ndi papa na mama sa 50 no kwahe fine maybe what the best show ho dia ye de obetumi dia ye na mum nanka wotumi epone ho kora kire ne say eye say yo na mum 50 ye say ntimi so 50 me ye be ma na ye wotumi dia choke fine na mum wo de ne de gidi na wonya wo mu say oh sisi an 50 no eno na wogina so enso me ke ne nyesa o sa 50 no kora no de say ye nyema bia ehumpo hia ehun hia obetwa bet wo
who here Obenom jo tuom. Zabet ni body. Obekwa ma pewom. Obedi ka kredi afanje. Obedi kaka afanje. Obeye nyema ehu hianko a na enkwala ne ma wo fie. Nti imagine say de wo kan obehu a wo gina 37 ye fra wo no wo si wo gina kasoa Me can soon jolly you. Na me yebi o. Me yebi pa. Me catch us say oh my fa oh me can crab bounce me kei. Me chuchiri me se crab. Trust me. It is sad trust na mo build dada no. Sisi a wo de ntro say na ba. Okay. Kakra no but when bie say me de ntro say me trust no. Now a do be bia ye ho hwe ne bia na enyi. Oye bema oba ti maka cho say you can me wini na yasem. And then I just say do some point be because means you ni be mu pe. Let us say we do negative. We do negative. Yasem. But if anything, to say na papa kan no. Maba into no mama nkasa bebre. If anything, sometimes too no in pimping nkofo mpe accountability in relationship. Nia waye take accountability for yourself. Me na me ye mafum. Yes. Fache me. Wouldn't say no create me hold trust na kakra. E ba be kan no say eye won say eye the line between macho ene nia waye. Ene nia obeka. Eye sa e hono mo na be break trust na say be keeping it going. Yes. Because why am I there? What for me? Macho pa sa dey wona wo ye. So Jack, osinya wa. Insu minim ni ameso me heden. Meka eho e na obema menya meeting no obema me feel say no. We are wicked. Yeah. Because minya wa meye obi. Yes. Me po anya to say me meye obi. Me po de ateka po de. Say me si me ye obi won hwa na wabodam. Nti me most times no menya ateka. But say upe obi anaso upe obi asem na nipa no wo life mu. Na wa ye ni bibi. Sadie amesi ape awo me say I'm sorry won nipa ni buafu huri said den on person obeti wasam kra onim say you've taken accountability for it now feeling guilty nya waye nti obedwe ho wo bu obi mra asem so no na wo momu buafu na de ntoma atade ato kon ho no watwia fa ne so ato do onim pan ene de katakata ne ma so o de kata so adwemboni e wo matri mu no se wo ni akona se wo ye obi ade ahụ na ya wo se takahye pre buobu aso obesa aka kire o se na wo asem na aka no papa ka asem no na oka bibi se wo ka asem no why ade no I am so see na wan sa comment na say fiti ase no because I know say a relationship nipa woman ni hu pa breaking trust ehu ye oba won pekasa na waye na de na ye ne ya na wo yi wani no so yi nani oba wo di na for pain mu na she still feel say who ne say she's okay yeah. Okay anyway okay it's because of one kasa yes on reacting there be once na boiling kakra na wo paka no enu aso jana time bomb no so kakra o makill so da kru na jibuma sa obia no uye ne hia enye ni ye hwe se beri matumi enya akokodru sister me pel yes me ware me pesa me no wobra me pesa me no ye abusua me pesa se me pesa me ko hu abusua me pesa me ye o se no bia yi so aginatu e de na akoma nyina ama no enya ni mu ahoto so se e bia ma afamu ankrofo atete mi ana wo de marriage wadi na fe enkomra bo nso se bra ezu ni na opa ni so be rodros yeah onya wia pa wawie trust issue wo sa branti we se sister ye bia wa afa ho yehia mu nkrofo abuna won so osha obetumi
enya wo ho do na watena so ya twen wo said da benda ena wo bekwa akoye ne ho ade na no me hu ni aba merima ni tim se me pa berima bi obetumi a kire me ni aba merima ohene ba wa ha o it's ohene ba dey no e too gentle mame me pa berima bi a obetumi agina pa no waka ne a aba merima tim se si ano formula bi o manya no ohun a me pese me waro ha me de wonim na se sa wede na no akoye hia de ma enti no hu no si don kan jo say me per relationship because onim say wo kan no na wo nye serious o me pese me ko hu abusuafo me pese me waro efi she me ware ye ni tie guy bi hia me a refida asemwe o hia me oba adwuma ye ni de bia na me pre me ye adwuma na makobo me wajo so ayata wajo ameba na mi former station na me si from na me nantie free barrier akọ mi fie na bra bi nso ndo wa wi abochi chinchinga no kita we no ri na ohumia o me twam o ade na me wale na me tankese obefre me se a o ma we twam ansa na ma se ansa ma chi aba se me hwe wani bi na mdu beja hon sis Messi me kwa bre ya drop me hello madam hello me ya just me fi no di machi na am so de ma mfa ni die kakra na aka na dwi me de kwada no me fa ma bre na jo sister mpacho e pese me wallo nkomo just akuku drew and you see that fake people they have that too and me pacho bibika I think the dangerous aspect what trust we say senior din kan no nipa no say ohun se sisi a entro na wode bana bu se on kasa pi na wo ye din ba no show or steady in your manner wo ye no yes both mbani bema obi an ni da ho bia no bo se odnani betu wo se or steady because and yet trend na wo no as sisi a wo divert to different angle yeah angle no so enye no na wo de share ni mu se obeya ama no enti no wo sha se so ene wu twa ntoro baako wu twa mienu and the yes mu so when the abnormal become normal it's normal yeah sure because I don't abnormal but why am na be normal amount now it's normal enti no wo twa ntoro baako wo twa ni mienu miensa afida ya normal amount na wo twem na wo adana formula obi timi kan wo se me da ye bware na metoka ama aware bi egu obeki kanse aware bi egu o se o se o quarantine fie enye fie no renti na danfo bi oba na ba no ne nakoda dan mo oware ni wie no popi dondo yede ni free bro ne so ekwa o se nya na mete ekwa ya kios mu na be maida o hwa no ma me ne se me obi o hon tina ma chinkra na wale asemi aye ka se bra yi frame o kawie ya sister wo ye me fe pa me hu so padwuma pa de bia me hu na kita ba ga fia ba I know wa show na mo mu afu no am se afu ban wasi wafu na ba ye hu adwa bi ko me tuom na me se wa ye be makura hwesra de na me kita o wofu se de obom dondo wo hia me a twem wate efi ne ko etisa etibe no me na mo do bro wo sha na kama walo one me ntwempra oba wale me wonim su ekita me so wonim abrabo wonim to amebo na pe wonim me fie mu nsem ope wadi nsem fo ope wadi nsem woni nti odi aware na ebeto wanimu first na de ya ne se emani bi omu nikapre nso mo odama omu nikapre oso mo odama se de na neken wudi ntro ene sei ochina sei ade chia sei ene wonim se mama ni bi ntro papa wonim se mama ni bi kasa pa they have nothing but they have gold they say they have gold ebinso nkasa o obinso nkasa wo ye boko unhu no se o break you trust
onu na boko ono na dakoro wo fie wura no be yesi abonten ya na dakoro ne wa wani bebo so ne wa wo be hunno ubisa ho se ena wo so ampeso bi beti bi no ubisa ho se intini panyina be yi wiya na wonso so oh as mom can say and then no more na mo DC members but you money be so yeah wo money be ho for instance we could share be ma osuro nyame or say me dey oba ba ko pe na me pe na oba yi nso nim se oba me dey ba ko pe na ope dey any advantage man oso ha waso ha se be ma no mpe bebre oni ope bebre nti no be kwa ba sa si ba ko no so ope bebre enti well ade a wo ye no are you trying to build that trust and answer we say we break it enti no I am bisa me say most of times I nipa bi nji nipa bi ntu ndi a I na memblame omo go bi kan asem o say wonti obi ade a I am menjaje there be because meti we misu o nipa ba ko pe na mepe ampo no pe na mepe onu anam ne nam anu anam ne nam na fide mekwa ko hu ne nipa be miensa na ye che ade ba ko ya ana enka ade ba ko eden ade na na eden ade ohene ba eden ade ne ye che kasi ye che ba ko ka na obi enwo se ade ne ye che oba ba ko nipa dua ni nyina me so me ni se o nipa ba ko mo de ma na Facebook ye wi e ba so we ten abo akwala ko na nyona be ni hute abusiafo me come what yes say bra Facebook o DLFM I unya boy ya DLFM 106.9 bra Facebook be he ho fe kra ye hu wache the my comment na fe ye no nkasa be my shout out enche bia de call ne babetum say my promise set 10-20 pe na me de call na me bie phone lines na wo so be kire wadwen why na break you trust one kasa so break you be trust wa what wa na so te say the worry pokutere ya tim ai na wo breaking so pa chew wo ye ne dey wo mo bi ne wa bresa brabomu eduro time a wo koye graduation ne de wo de oba foforo e na akwaji graduation word no wo de oba be ma bia bresa ma ne di wo ko school o so onya me class na class ben tag ne ye de bofu na ho ni bia na enipa break be trust da enfum woni pa ho ye na ye bi obi o judi so sugar de asemi amaka de onkoka obi o se da kroma no afum na makoka bi masa nipa ne te no ba sister me sorry we de enkomotenten na kofa bae mesrew onye uni baton time wo ba wo so di agoro na ye wadwen se wona na mo de wo sisin obi a wo de chese man no fo we ni wa break trust de ya kra wo wiase obedu age a wo peyire no no wakofa kale bodu nye ya wo wiase bedu baby onu ehun se ni hu twam no wakofa beating partner nze papa ne ba wa to achi yes etim patcho Facebook TikTok YouTube baby ya baso Mr. for comment eboa na e kan de wo unim e for trust ho se ni patimi tenase na otime si obi pe ene ma ne yesepe minya wale no ma wale na mehwe na makamacha kame kwa kwa sipo medi mani beto he e ma mo forget you musu nsema ma ni pebi e me ma so kwa wale pa e ya wate why do you like my best let me send you keep eno ti ma me kan cho odasem ni e kan e DLFM e 106.9 so mi mudene ade bi e de so mi mudene ade bi e de ye den ye twe bibia ni hono ma aye den sin yodie ade bia mimi di sugar crunch da anye de ade de pa ne se wenye obia odo na wodono na chemistry na tage na mumieno mo fefe mo ho ano suso munufu odo san na mo kun shuwase na wodnenem no tilde na achese ehona deal be ka chewo se so ni mudere anya san na ni namu mo abia na bibia to so odi kura ma de to bi so obi timi do se mewo fami kokolebo wo me sabe everybody
for mami kanchiro wo se woware na udi twacha wo chia wudi kwatiacha wo chia me boga wife for mimi ntimi nye bi no kore na mka kire mo boga wife mi ntimi nye bi. I need my partner to talk to me. Talk to me, let me know. Me no what tenum from so bi wo ha menye boga o wale me afa mi ko on fa me nkwadia bra stay there. And let me take my calabule here. And no san ye mi na ye be breadi. Se be ma ne kompona ko hu mo bo se every year obebe fie kra wuni how problem bi ani wo. Ba obi ti me ko 20 years na wa totwe ato ho. Na obi ato ne car alance se na mugusu chi obeba no matwe ni condemn. Hey, munyayo. Me patro Facebook live ekoso and for the comment bar ne obeka ne say something the sweet ai bibie de so me modene na bibie de so me modene na bibie de so we yiri modin so komo de na bibie de ade won ma wudi ne wanko wi wudi filio wadi chama mu mienu adi na mo si wadi adi ya dwale koda wo dase baby wonu so gusumie so o ka said that for me yodi asem na make a kire wo abusia for trust in ye gusu ho me pa cho wontwe me comment ne mreme na mintimi enkan me comment ne nkrofo bi e ba so gidigidi ma me sisi a medo mpa cho ahene ba kasa kasama oma yetie bema I say ye can. In fact, trust the idea ne boy din. Ne boy din. Inti se when ye be a ye, when ye be a manucredie no enkoso entina. If it's a first time I will be breaking that trust no. Now what the chaos eba. Now what the when ba. What the maintain one say eba. Just when you break it, that trust and the pay. Na bibia so ajegon wo awade nim ne nipa no wo ya wo ka ho asem no mpacho jai na o trust na wo ho no entumi engina yindi no krema ye ho enini kitena ende meka yindi no krema ye ho empo se no krena wo ka no ebekwa atia wa wo de ka na nukre nankasa besa set you free. Sure. Se ekwa nesa ba. Sa nukre no nebekwa akwa free. Adie bia wo kom. Eno hawa wo kom nukre bia wanka. Because what bo ntrono keshiri na so. Bia. It is a won to me mo bia nsuo. Bia de nam dina ma na de. Se se obi ntumi nsuo. Wo yire na one nete no, wo de ntrono bo keshiri eso eniama no gum. Nti se wontumi nsuo because wonim say asem a woka no enye nokre. Enso making e bia na nokre asem na woka. Benam se wo break it sa trust na no wo ma woni nti no. Sisi adani ade so aso. Nokre abeka no. Isi yenji ni bie. De wo de share mase no. De wo di fifi me no. De wo di du ame no. Eno na ne wo twa so aba. Yeah. Nti se ye hihye ye noma ana ye tia wade ma ye ma gidie enye adikese ewa wade nim. Okay. Na gidie nankasa ba do aka nyina de beba. Okay. Nti mayen tutu ye gidie ase. Mayen tutu ye trust ase. Okay. Abrini nara yendi nokra ma ye ho. Senya me na meka se me ko bebe na uhu no hono ma. Obefra me yira bona mane no. Okita info ne dada. Nti wasema wokaka no eye patre. Ono ati bibia. Nti ja fe na me ko explain me hu bibia na ena esimesi bo mama ne se na onam hawo. Na already maka enho asema kire nada. Me na magbugbuloshi. Me nam kanishi. Me nam hawo. Nti one story no. Wa wokaka no ye third person. Hu hia. If we say ma build this no kreno, ma build this trust no ewo hodada. Na make na sa trust in you ha. Obi foforo kwa be twantro e de atome so a it's likely say other partner no be jedi. If we say one kasa no nka no kreda already one nka no kreno. Intino wa ma bibia jinsemu
wojirinji wundi ukurunji wundi nti wama awade no aye din ebasa wama awade no ye din odo ni feeling bi anim bibia mponim ebasa kra sebe mo kutahudie wo mpamu kra no ero kra ye din because when me say wakotwa ho aba wo de ba no wonim enti no wonu ko mpamu no only say o so meyire no mikure no enti na me ne wo ye what say bibia odo bia nim chemistry na fa kita vibe bia wode movement no enti no me hu say gide ya de kesi a eni kwase etoto nase ewo awade mu empina twie mu die mu even ye dwuma mu baby biara yewo awo say ye manu kredie eye ye fapem na ye nya gidie ewo mu because odi ne kra ene gidie na nenam no kredie ne trust nenam nti me nka no kra nipa no on trust me ne mo me ka no kra na nipa mbe trust me in any form bia ewo honom ebia wade egu enam gidia free moba obi relationship tete apansam enam trust bia enipa no elusu free mu element bia free awade mu free mpratwe mu esai nioma enti mama yen hihye ne yie mama yen nye ne yie na emfa ni monyam emfa mbre yankasa anytime yankasa mekase woka no kra na we bold we look good because when me say no kra na waka no enipa million kra beba na the same no kra na eno na ama abrabo ne ye easy man no kra for no wo twa ntro no saa na asa wo hihye abosan no level bia ne de opese wo de hye ho afide na akọ na baba bepemo ntro na wo twa no ebema partner trust no obelu so ama nti me pacho wo saa trend ne so a eninti na nne yesi nkunya se ye beka cho se emboa wa wade no emboa wo mpratwa a wo twe no nti ne sisafiri ho na ifri no ko no build the trust a papa because it's a firm believer nipa no ogiedi nti maninji no mapapa ndi na emum enye bone de na wanko hane daachi okay wanko hane daachi ti usia ya umeinabi unim se abrabo ya ye na oye boyi ade bakwa ye na bepe ne ayada ene se ye na bepe ne se ki benya adofo bia odemu sronko kra na ka no kra de no kra hey me Ivan say why is that the man face never show on Facebook? Oh, Ivan, for some reasons, your patch of Fanisa, why? Your power chopper, yes, sir, Fanisa. Obi say, Pempon say, oh, I love it too much. My wife, I say, my wife too like 21 years because of sex. Me want a papa. And one sabe obema de wo yira ya na ye na kofi say aware be politics so as ye campaign ai na kofi na e say aware be dane politics as ye campaign and ye mema promising huno ene ntro ene ama trust issue aye kakra wo man mu na me no kana no na aware say politics sana eko when your woman can credit dia mechanism no mum do can credit o be kire so me wo 2 cd more 3 cd enti se obetumi dia eno na ye be depending on na unim aya na ma menka ma side kakra ye wie pay dey to my things say 8 minutes crap on beautiful bolo e mani bit mo say we nipa we or your welder or your carpenter or your way or obi oda kem minimum the be a water casks because abrabo ko anim no ne you starting na you know 21 years and then you near 39 years 21 to 39 yeah and abema no 44 years so say ene fanso nyin kakraba sika wanya
ehu enti chance bia so ne timuaye wo se be ma na di atro first one pedwane enfom onipa one day udwane sa ase de wo mobra no but red flags be brave nipo dintro for real. And don't tell yourself say we dey late matene mama na che bibia ni ho abeba late some minutes now who say we dey have to run now what's with him no we dey waste energy a bad energy minister ajobo pebi in fact mesre wo so who say o relationship yi oba ni e dintro na ade ne nkoyi a de na obeye sister me wi ase abi wo mu wo ho ne man ketenkete be mienu miensa bi ye ma hia de pa na ne kase pa ye trust sa me no resign a me ba no all out me hu de say sani me nim me ho sani me nim say ade we eye fita eye fita eye tuntum a me nka ncho say ye brown me ma wa hu say senete enti say me no resign a me nim wo ana say me no reshase no sa na me gidi e wo mu ete eye me te say what to say me enti ye nam a ye rekono na so hu sani me tena wo say oh sister idi waji me oh wait met me in a tra now yes obey smart na ba ko pe bi ebu ko mu say chen na me check hu say atro no watwe obua na wakum me because we try atro che me a te eye ma adwene say obesa o che say me no me nim nyansa sa na da bia me hu no because me hu ni enti ade ne ye tuntum na wo ka kire me say eye white unni ha osime wa ha sade de tan yo sia guy bi na guy no just ope pictures send your watch up ene onye ne so kro be twa picture just say ofansi sa ade no eno no pe you na ni je ho na ni je no ho enti ewo mu ano so oritu kwan oritu kwan na nko obi a wo kwa abrochiri ono mfichiri ha nwan bu hu kro twa foto na bra yi so ori kwa abrochiri plane mu airport kra keda form just say mu we picture ba kumpa ama baby picture bi e ko hu no just say ye hwehwe mu e ko hu no onipa na so we yi sakora bi na enyo no wa share jacket bi hwe face ya esi we enyo no ni wamfa na ni mama by ne side o check ni pa na ogina hwe na hwe ni oti hwe ya bra dia ya dia na obi adwuna ni he afennuanum ni ntemu no ekoba da kro ya frɛ bra yi obi o wa abrochiri no what to say moto hwe ne o say krona mabbe mu no or shoe inside na baby o maba betena bia nam ti no amafo dintro na no bia medina ye bola so ko 3 months or 6 months na watch adanchi no abotru bonzi adango bre you koya what na watching ye say waba obaya adanya onipa a ode ne kwai na ya adwuma no okoye adwuma na okodu no nipa no ahwe so nipa no so obu no kwasia nto no de waba afefi ofu yira say bra by force we are sure say you them say anyo no hom de abufuo beko ye evidence kra de baby a okoye no say honkane a ne had different original plastic chair Tate Ghana, sister Ghana. Most of the time, a man no be dintro doctor. Be also say, sad no, me, most women I see a benina. I always tell them to share what they say kind of come crampo. No, sir, didn't say you don't shade it with a different color.
That's it. Emo frangi to me no me catch on to share at say ya can say pepe. Who say you blue and blue black a crown? Make Jesus proud about you. Yeah. My Jesus and feel proud. Ain't I didn't say now can say pepe pa. Wunya enunyamhye senya papa di kan no. We cha trent e na wo ka no kare kro bi anje wundi. Debi Enso bi ananka wo ahohiahia mu pa. we hear moa. Nanka bro edu ni nke so obi tumi be so mu. Nanso atro we cha etwa wo ahia nti. Wo yiri mpo ka se me kunu a waka se de. Oh, asisi Ade ya no. Enso se pasa. You know what to do cry you ni. Ono na nkoni mo pa. Senka ye hu abonten de no ye far away. Yes. But no ne wo koba. Eda sorry didi o se ne wo we sa wadi a wo ye wanim nyina na so numpo nji wundi a. Na wo se obra na wo bo no atosin. But ye ya fa ne se eye normal. Trust ya de a eye ade titu e wa aware ne ayonko famu se ye fa ne ye me dey honestly speaking. Obe ne me nyina de amame. But ucha tra Uhu ye mi hu mi sro. Okay. Won se ne yet no. Entesi ehunu ne se. Trust na ye ka ho asem no. Papa, wo da wo yire achi. Enso wo yire nyi wundi. Debi. Sister, wo da wo kunu achi nso wo kunu osha double. Onji wuni. Esa se ne wo ye bia no, obedan ne ho no. Eye something different. Enti wo picture na ejina ho no, ene ne ye na wo ye no. Eye opposite. Obi ntumi mfa ne sense ne bonka se me kunu decide wo nye da fato no so me wani mu arrange se me husband de ontumi nye da wo bekom na no kware But said you obeka no kra na enipa bi nso njindi. Because onim say wayempa ye fom enye sanote. Enye sanote because ya check na abrabo no ye di na no credit girls so. Oka say ye you. Oka say be hia me ha 6 o'clock on the dot. Oka so me gina ha na me trade wo di for CCTV camera e wo krobo ha nyina to no so. You will see him at that spot. Me say trust when eye whole issue. But nanu ya aware as a political ye de nam. I is a political party. When chantra wunya fans. Emfa bra ma wo yi na wotim ne enye wo dia onim pa onim se enye wo dia phone okura nye ne de enso ohumia na okura ne sa na wo mfe obeben no na wotwe abie ne abiesa na abo zade ne wakoje Efya obi ho mokwa nti wo mokwa ahene ba se mokwa eno so ye den mokwa ne ye den kwaji obi ni o rent atade na she owi ode akoma na Uyi ade beko. Oh bebre oyi obesa ndi akoso okoje be yade. We wie no. Ode kope oba. Na opa. Eso se woni oba be ware na wuni bi. Na wo kwa ko bisa bi ande enye we. Ba se wo be pe bia akotwe mpra e cha wo bedie. San yo ntinu se botan ne nye ne ne wo afebo. O pe bia di. Ne de me collect ne kwa chiwe. Me pa cho bra Facebook. I bra never share minister adwa nanim never have beautiful bolo anim I am for say ane identify no heneba one person wo mu behu anim ose osre mo a opamocho for some reasons ontimi ma mu hu nanim but the voice there munim so heneba there the voice mode okasa mo beti ase ane ayimu ma min kai me comment ne kakra ansa na callers na enso abem me patro number no 0534 050 199 me ba be pia me yina tomo bra Facebook o comment na o share bra edem sisi a bra o comment na wo share na wo bo me din Efya sugar ane na wo bo so me moden na bibi ye de adie bi ada edo etwe kwatie meme titi ban kusha mitwoma enye yie ana saa na mi ko ana se be ma kone so etete ekode ni na de kwhihye moduwe ma ekuro beba ho na so kwan me ne befo so ye bedi ni anya feelings ni edi ni yie ni anyi etwe ne kwatie de no kore eka nipadua ne ho enti meme bo a me nseye wona wo de ho anwa enso no udi ubedi nso
se sia me ka kura unya bi a wo bedie na wo di bi nso se wo di se ma chew se wo di wo ye ne sen wo fiti ya na abutu so te se de yanom enne krama kura ya romance ansa ne wadi twe kraman oye romance ansa ne wadi twe etu de wo bedi twa de butu so ta da kro ba bi de ne se be wo na be twe be wo na be twe be what actually baby I dear 106.9 Medini Efya sugar so me modern program every Wednesdays and your first time there Wednesday be da so den and I for you say or share free a shama official town or say yanko so near Juma pa odoye ni na kofi or say a meme be ne maybe akasa sa woman kan no correct so ye to me I say imagine the ladies don't even know what work their partners doing I a man be nim near woman adwuma wo kunu mu yo but that one too is big problem No. Obema bi beka so ye adwuma wa ha enso be kona nya no ye nti be hu na ba bi kita ni kumbo eni o wo ska so ma ye bi ni enso mi ke be me ne fufuo no wo enso be she koto akokuru Fufu kura de senka wanya dwuma ye. Obekwa akwane nam saa no aba. Ochi ono so na dwuma no. Me say lady bi ekoware bre no ne bra na ware no could you imagine say day ni ba end no na bra ni din kranye ni din din no wife no dey friend you kunu no kra no originally no enye bra ni din o say Adopted adopted name ejuma waka chisi no so oye no enye no a dan yo mutibo no se na ye obi dan bra no na ebusuafo nyina hwehwe no ne papa yare akakakra mandewu ne babarima ba akope wo hwehwe na da krobi ehu papa wo krom no di na achi akohu ba bi ote no ka che na ebusuafo se asmasi ma hu ba bi ote nti mo ma sen ko fa nemra eno mo amen edi mu se ma me no wa ho den kakra ma me ne ba afi ho oba sister ehu no mama hwehwe hwan ase bi joko kwa mponsa ase fie ha kwa mponsa bi ani ha me ni mekunu ene me baba akọ na yete ha ase sa na ne boy pictures omo wedding pictures wo bodem ho enti ma me ne okofensu abre no na nani bo picture ni bi so sister ne ba no se kwa mponsa ni ase ma me Ni me na wo boy. enye me kunu di enye ni kunu di me na me wo no mfoni we ye me ba me nka me be kwa ne ya me nyanko ba bi okọ no obeba beto me bre yi bedu ya na ni bo ni ma me ani mpe yes to from to ed no crash SMPA ed asem show 10 years yeah only sister na tena one na wo o ka chenza ne ni parents yin awu hala oni abusua no ma me ni gina ho risu Be a problem. Sister no so o ma ne bag so nko so nkukuru ne ba ne nkonya papa no so nya den you because na say ne life no ne papa na living nyina ye atro o wari obi edin ni nye ni din o wari obi a Efya otimo ne ni timo ne dia anso enye ne dia o se ne dia you be say okay and then bi na aka I want to know more. I say adwuma na me ye no kra no maintain aka dem bi o more because this for bolo share we be ku atwachre more obe boss trobi mama if you ha cry ye tia me catch us say ye de no de ni ra no wa bro that's tramity I say ama ba wo bentudwa wa ba wo enough from we dey tiefo masoma de no wa fam obi adu ntroda awore na komo ekosen sen na brabode wo ko
anaasɛ ntro bi ne trust bi obi abreku ni ade nti no awade kora wo mpɛ no waware Mr. Friendly number is so why 0593 045656 0593 046565 0593 0593 406565 0593 406565 and command us so me de mama me kura no mintimi mo number no ehwo amafo mo mani na ho okay me double hello hey boko ejadem boko we dem pacho o san frɛ bi mu ate na yehwɛ anyo ahaye DLFM 106.9 Efya sugar me na meti dwa me ne ma pound for ohene ba beautiful obolo ena minister oba adwoa papa bi ye ene ye kasafa gidie ne no kra wawadie mu trust and kasa ena ye kan hello hey if I touch one checking my mic mommy hello Charlie what's your mic in mommy why pamucho hello so mic in mommy who asemo ebe me pacho mon frɛ me why na mic na high kakra but okay hello network hard okay na ye ka trust ho asemi me sam kakra he but obi break you trust ben like only obi anante a break you trust da anase do you feel say obi break you trust bia anka one person kasa nipa no be esa yeah ewo honum ewo ho because we were a den we nipa 100 benya be 10 and which is 1% beer would you say we dienka a secret now so manesa and as we dienka rich ni mu pa and so obetumi edu hamo trust him because you say asamanka menene ken e say and so ebetumi asesa ana woni senke bia this angle how dey can I have pacho ma me fa ko kakra eh ene de ebe edwo yen ko no me ayi no enye ho ha ha pa hello me pamucho yehwe machine no why yehwe ye machine no na mudi esi mama ye abusiafo ye kasafa trust ho hello good evening and I'm program way. La trata soma kanu. Miya metiye siya. Minji obibi ndi yonga sambai. Okay. Because of Obama and okay. Akola bemu. Senior media. Okay. Sisi America said, "Miye juma ma company." Mianga sama sama wa mi company miye juma. At the same time, the madam also a planyama. So in a way, me honching it. And Obama kwamwa with me in an answer. That's daddy. And cancer and go for bamboo. And easy. Enough for after honor panel, we could share Bema. I have a free change. So ban and Christian to me and the command. Confirm Pampers of Smith,
me that simple. It's why I'm so yes, and it's made. Me, man, you won't cry, Diana. How fast is Diana? Because we are type we didn't get into. Oh, and me are in the baby. And see, Oh, me are all the women here. Because I believe that you enemy, no. We share the women, the only thing I could never buy. And the minute I mean, here, bonnet found at all. but it will be on the ship here. By your bonnet, yeah. When the ship here disappointing. And see, Ghana Hana, I remember saying, Ghana and Jamaica Ghana. Ghana Hana, I said, Lincoln doesn't look too bad. Lincoln doesn't. Too bad. Even baby, I mean, customer rent here, million business we believe or to me say. Sure, yeah. Need part of the jit and deal from chain. Or could tell me. Or be a good June, I'm a man to trade anything. I could tell me. Yeah. Me, I'm out for a semaco for fake crash, some shop in it. No. What the bail? I hear me. I'm a man coming to Zuka, 8 and on a home at Carabay. What the bail? A beautiful million behind. Very bad. Mother Bray, our Monama Combi. Sister don't be, like I say, oh, one. So you can imagine that me home, but as I'm saying, men can go. And I mean, James, I may go on the me. Sure. Okay. The man will blow home from my man. Oh, yeah. Balance it. Two man before my own. My dream, do not dream. Did it go? Bay. No. Okay. The last 3 days, me 40 years. Okay. Wow. Meaning, Macron has a minibar, and I'm not so. Yes, sir. Mante baby, as I'm now come. Messy, since I am an angry, Macron, neighbor. That's all I know. 40 years. When I catch us, I know did. I I'm can't for to so. And Kenyan normal cry. Ba pe on da say na osion pelka. One watch and a baby what me a catch us and your day. Open hook cry dachi. About this that now, I'm telling you. You mean sure I just walk off on a jack of faba. Sure, our friend Ranyashi, watching a be or no better in Zuamano. I got to the time not on President Enquires, but Enquires to a number of head. The ministry one rented a mom. I think November when 2 years. And Enquires will be a phone almost frame. One papa with him. One papa with him to console want now. I'm doing go show. Yes, Mammy. Mammy is a limit at the muscle because all the no man as I will buy. So, we need the ecosystem here. Yeah, made the papa every year in a betchy. And then it once a Abrabono, I say, watch a movie within 2 hours. The whole life run a year, the Achirono. It was a movie into a quite Vienna and Ayana and some war. And I believe it's a year and I be between me. I basically need a struggle in as animal beba. But yes, that when you would try to do some ready at the end and Minyam beba. Okay. Aja, if you are able to call, why? If you are able to call. Enough from Sao, Charlie. Enough from Sa, why? I need share with experience. Why, me patrol, dear what femu and dear, won't mean can't be trusted, you'll be breaking and a yapa. And a time ne koi pa serious. Hello. Hello. Hello, Midafo. Yeah, yeah, Medofo. Den, baby, de, vivi de, a chene de. Ah,
deɛ na ɛdɛsi odie adeɛ a ɛwɔ hɔ aya ɛsi training ah na so ɛsi yɛnoa yɛnkye yɛmpa yɛnyɛ ne hwee wo deɛ me mama atena se anwummere ah yɛgye so me dɔfo yo me patro me de adepa me ka se fimankisi okay me dɔfo bayi mu dwumadin nna nkote na me frɛ ya me nsa ka wɔn ei ayɛ adeɛ me nsa nka wɔn ba me pɛ dɛ one day wo invite me na mbɛkyɛ ne experience mate Sunday sisi amoreko no ye mesiafo hawadwene binom hawadwen nya yizi o menyimfo no bi nso hawadwen sɛ deɛ chansi bia ne ne mu ayɛ na wedie kinkren kakaba mesi dɛ takrade wotu me ware ndɛ 3 days na wo court na wo lugu awala ebi so se bi ni wa ye dey benyine ni wa ye dey desia enhu asɛm no pɔten etwentase ɛyɛ nyame nko o nyankopɔn bae me yo kase me yo kranfo no kuna efi aw Sunday yo training me 1 year me kuna free oh sorry ase me kakyɛ de me mu kun yenya ntɔkwaw anade na me na me chanto akyerɛ nyankopɔn wow o Sunday me kun jam ho 6 years too kwan me tena se tran ya worry 26 years wow ya fa ya sama nko me ma me n'enyim o Sunday na binyi no w'enyim na ɔsɛm 20 years wow nso na binyi na me ile frim okay nti oba de me na oba yin wale nyim infantifo nkumafo oh eyi di ni sika na obedza akọ ni sika na obedza akọ ba na nso no me de me to fom hu de ni sika mpanyimfo benyin bi a wawale no benyin ye panyin sonwon okay nti mo nso ka de nti ma me na me papa wo bisam de me pa show mo ngu me nyim ase mo nkogu ye nyim ase Sunday awo ye cake le wakoma da ye ndo nti daddy papa na me pen nso na papa na hu fiesi enyo me se sugar me se oba na tale mpomutu no ro na ma hye na tale fofo enyima na benyi na ore so ma hye na ye bibiala na me se den fantasy nkuma fu mewu ye worry 4 years na benyi tu kwan ma tuna so tran wow ma ya tsma ya wumba anan ntafuka ho anan wow nti sisi abenyin we fi mesiri da kumpo yi ho no ma me nkai benyin obɛkae no wonya ware a obɛware aka ho ana oh ma kwal bai me yim de mesima benyin no drom no menya benyin obi saa ɛno no de iwa na ibu benyin ni bu ido benyin do ni bibi on fensie awu be sanso fe bibi ala nsie so ofro iwo goma kachende mu gom maraba iwo ha kachende mu wa ha maraba by will be or sport mpo or sport mpo friend obeka do na in traffic and so jatasi nti ye mesiafo na yaba ye nuanom kakraba fo mun sabota na war ne kwan war okay o sanda me papa ne ma me tena wonche no na me hwe won wana mo na wotu o sanda me ma me papa wanko ma me hu da nti ya me bisa ma me papa de daddy awu ni da wo kwa me papa ma me mpo de nchayen de yesu so ma me se de hwe o papa mo bron papa ma papa so de wo ma me mo bron papa nso wala woni nti me papa mo bokwa wale robokwa wala no wa fa bible o se me ba usumi Bible, nyankopon na wukun no ye Bible. By name siafon, okono kwa ye wedding ni the Bible na to baby. Ne be siafon no social media. Social media no wunkun. Obedina fun do be man ti obesia e wo na so wa wale bokodra. Inye that baby bibi wa bonton ni tina kukukukukuku. Obi wo obokotum wa ko benyi ni fun wa ko flow bi ebi mpo no benyin ne sister
kuna e de kwa bonson yes e de kwa bonson that's a pa what wa me ma wa beti do wa me ma bo hu oba wal wa se ni bo rehu ho e botuma aka benku na aba Untum. the one fat the e botuma wo na twa nkwana e botuma wo abe na twa nkwana e be ka de eyi bo hye be hye eyi that's se wa ro baby be ye mommy you me what that baby oye papa yes yeah that's ma na si mama kuma me sat see DLFM e jakobra ono na medre sna ho amenya nkam ni mu kuye nya 26 good years on solo Otim. na me ma wo mu na 6 months no mu gwa wale na de opa yes why are they so ya kakra me kan de besia ayi benyin wo ho a won tanya bibia na beti se benyin o benyin amema me ka chem me ma me ne papa ka chem de wale benyin na se benyin o pe maya je wase do ba ye wase de do ba walofo okokwa o besena ba encha tase ema atam smith bi no for won for ka den enyi benyin wo ho mpo na ebisa de onye wunda mpo se ya hyew na me so obiala ya hyew benyin ya hyew na ono wa ba de so eno no beni ya hyew ba so ya hyew yes idido wi idinu hia ma tra wa ya de bia me kan kun obekai yes obekai esi ho de o tu kwan ba na wa ye ne de ho do so pe do ye so for me papa ejuma na edaye o da kometi ni mi na ma papa collapse to mo do so wow eti da mo collapse sister eti me ya da no ye the bazen ni na do da kometi hit ma baba ye practice o se Misrawa. awa misrawate Mala me hit ni. de chi Me hit ni ya. Oh, yeah, me dear, Miss obocho ai barista botio ha mo no la hit nze mon fo wenyi ma no do na mon collapse o ei o so kumi hit ma na madami mun kuma let's an example keke ai hit man on na collapse wo mi hey ko medin ko ba fu mu bu no na yo bi o sa twe ne ko hwe ama hom na ase na ba o said that also wanyen de man chumuku o die mu kinko wa fo ho adwena ai di enya benyin edi meso de e ba du no ye fede ukun oli ko edwuma na hye na tra thank you inyuma war ai atutu e wiele tutu ma na da so bo mu ko fa wa boni mu oh da mo girl e be fa so wa no amani mu do na hu de bibi wo no no say adwuma no enye wanko ine mala me Obedi kolansa. obedi kro oli ko edwuma obedu kra na ne mediwa sugar benyin me se edwuma obeye biade bia obefro be 100 by name is ya for ya nine be ya dresses the pair makeup ya mesi ase ho kra sin se wati benku atale ho basa bi na wala ubo ya hye no ho be se dem ahofra se ho yi utimi ko wo panie se o skin ye fe utimi ko wo panie se kura wo ase bewu monwe ho Mami, enne besiafon wasore face a enche obeche wokun we dodge onka ho. Osore ya no akofa no phone. No ohwe no phone do. E ba do no record zo social media. Na no kun da ne nche ne kun da ne nche no. Na social media na say all wal. yes Enya mo wan. mukun me so kuta bible na ma ja ato ho na se papa nya chokun kwa be kama ya kenkan bible na ya kenkan the madri ibebo wo kan pede wana no use ma be ye adwuma This my victim. betime wo me sabe enya fantefo na ka wo me sabe e de amfa sai ko ebi obi jira line no do ye obi jina so ankasa besia me se dakoro ma benyin no ndam panano ano ndu ma ye kan ye ko won oh ko ferem ma benyin ono nya no do ba no fa ne tumla panano na wo bese ne jina ho na mo mfa ne na ne bie ne hu kon ho asa
Miss Adi Chauchop no bobo. Ura baby. Oh! Meliche yantazo yantini. Matase. Ami matase. Matase. Eyi mezi ahunu wo mweka. Mpocho dad. Into no be ya fechi ho ma na enyim. No, tie. Tenechi. Say you didn't abam pama. Inti besia no. Yes. No wada ho. Na egu. Ntata ase. O de egu ko ho. Ina wo de wo de bisia. Ejina wo de benyi. Na prapra na fa na yede epu tun kakran. Na fa Yes. Sabe ma ne da ho flat na wo de wachi ko. Eti ne na egu wonom. Hey, aw wo me da be. Ubetu enyum point. Ubetu chat wa twene. Jama na ye mo collapsing. Thank You can see the thing. Hey, I reviving. Madam, kwano bimra na be mo bi apepe kan kwa. Bye bye. I time free. Bye bye. Bye bye. Hey. Oh, Debbie. Hello. Hello. Good evening. Good evening, madam. For now to say, you prefer here from say. Madam, I'm Fifi Pokwasi. Pokwasi. Okay. Aha ye so me modene. Bibi e de. Okay. Obi awon ye de. Nyame adom ye na ho ye na so e wo fie nso di boko de. Madam, dia boko. Pacho mo anu nkoma en why? More problem ka Caribbean person into to my no 41 years. Okay. No worry. I didn't know wale. The meaning, you know, training at the moment. Okay. Me train. The worry answer na me oba eshel. Okay. He said sa who say when your baby she na edidi mu ntina na ye ma jese ma warrior Holy Kofoi. na da who no mama transfer. Okay. The fear to have sex. I'm still a virgin. You are still a virgin. 41. Or chamba before I got 37 I could check. My warrior. I catch you, Kakra, and catch you, Bema, de Wawari, and catch you 41 a year. It's a whoop of our home. Not really. How to overcome the fear. Say, and I might be able to say, warrior, I will not be able to satisfy my wife. Okay. It makes me withdraw. No, I think it's a first thing. And then you can't trust the one. So we a beginner. In fact, when you be crowded, into nipa na walk on, maninya that idea and say, Medofo, say ni entity am femo. Into no minimi entity no would the maybe ra greening and ferry. For me, grim. And I know, sir, by 1, 2, 3, 4, 5, you ube to me a capture. They also go to me a capture because o dear any formula be a name a qua befa so obey to me a de wo a quabano and obey to me a bomb into ninyantias because o dear nankasa ya adwene into no what they were adwene man say me dofo me hawa me woni and I say dear me comuni into no boamino I know say obey to me a bow ama what to me overcoming that fear and your big problems sir. Daddy, maybe I saw or girlfriend. What be a whole be, but still, you are not in any relationship. Okay, number 2, very man, to me, sorry. Oh, yes. Okay. For that, there's no problem. Okay, no problem. Ain't you know. Say, who approach your piano, and also a dame, I think
no so kakra how I was trained up. enti kakra e wo ho Na me umpem bia kra sisi shase ben won na papa mre na na rekọ no Pacho nkofo obi obese wo. chu ben won won tete no so beboa wo ama watumi anya obi ono nso nani da ho nkofa petere fo ibi pe obi a se asori a wukọ baby a wo ye adwumo obi a wahu no ache a obenim no kakra Te se nyonko fa na nyonko. na watumi anya ni mu arranhemu no ese mutumi ye namfofo ansa na watumi ayi sa afie no de afi ho but if you tim say wuntumi mpe obia wuntumi ni obia na there be oh eno yes ade a mami ba be yo ne de bio obesusu a ni baba ho so na we collapse you Odo be kwagya ye kobu nsagu so pe. we fie bi anim papa so hu sisi wo hu so nkoto dia woni fie bia obia bia de oberema ene ne ti ntu ye den a se weni abre se obeware obewoma onsu benya wabusua dia yisade ne filtim baby a wadu no kwa na aroko wanim approach obia bi ausha ne wahu me fine o men won the but from afar wahu me obehu nkrofo ti obi ausha obete wase enya ho abotere na se ne papa kan no wonya ni mu arranhemu no ama na ya wen se ne timfansie na famu akodu na odandan wani a kire ban de Edra na wo tete ntontan. Fenuyodin kakra eka ho isanze ni amama kire wo no wa kire wo ba bia bedu ne de se wo break ye no na fei utumi ebo wo bra nije wo dim nije wo aware mu nti kekani nyina asi ani isanze se nije no edenso wanka bia nhwe wo sa age na wudi na yo you be chance baby but you say ehu bia ni we mu we ehu bia ni I am prepare wo ho why wonya bi nso am prepare wo o there is onim ho all license so be ware nti we do mpanyin feso a me pa cho wo ye adwuma ben ana o mpese obebu wo adwuma no wahu. I run an NGO. wow I support the vulnerable. oh yeah okay. And yeah vulnerable the obebre nti ya no be support one dey amai Me pa cho me pese menya o number obetima boba ma me pen why obetimi dabi untimi mo wo pa cho off je wo ma me why je ma me mo ma ne pen na itese me ma ye hye e wa ha amanfo opekun ebi peyere na me perfect entimi wo be hu ana me gina ofie me make sure se me bu adwuma ma ye bibia na muni ma adwuma mba ba e okro yi mu me mama se me just odo nyom no ono na aye we me katin wa ho me katin wa ha okay de odo onom no no wa yi mi apio e na me dia grow me behwe yi me akate ode atoso oh when e just stand free hello Sugar. yes Good morning. Good evening wa na be sa kwade wa na be ko face hey wo sa kwade se bi du achi a wo Edra mo ye no. Edra mo ye no. I'm just for me. What is that you can't for any so winning sa kwade tie before so be kasa ma me ka asem we na me kan tro sa kwade wo no yire ma register mo wo February your friends vast day e was say mo baby terms and condition wo ho enti no me ready ameka tro mo why me invite mo wa ha invite mo wa ha no ma you move free ha mo be ko dinner why enti me de waka first group ne ho enti aya won bejo number afi kasa ade me say na yire sa o say ashoki do say afede ni supo
I tell you. Sugar, nyame de oba pa. Oh, amen, oh, amen. For a purpose, nyame de oba for a purpose. Amen. Say the ye Ghana memma ne ma edru. Amen. Na say edru ni die. Oh, ye pa. Amen, amen, amen. That's it. Enti ye baka say that. Hey, afu eni so ampo. Sa kwa de. Oh. Sugar, let's be quiet. But your mama no yire ka say. But kodi ba ko manim kodi ba ko. Wifey. Afa de ni so. Eni so nya idindan wo be on. Some nice good morning. Anani na ko joye ko boni so. Yeah. Me say, I me kire say na ko boni so. Boni so here so. Atine ni so asbe ma uwie o. Aka ba ko. Star no, what is star no? So what is star no? Mama. Ay. Thank you. Sawa ay. See dey na bono. Na me ma na ochuda se ne. O papa. Mon kai say February my register mo deda. Why? Okay, madam I say mama bye. I say afme ni supo. I say aboni say, dey rest aboni say you. Me say wa wine number. Okay. Ade. Hello, Midofo. Hello. Yes. Good evening, no. Yeah, nua mpacho wan nie na. Ah. Eno ano no. Very simple and short. Papa the number no kra na. Yes, uncle. Uncle, 41 years virgin, pacho friend me why? Say money and because of me. I was having the number way to Jackra man Crawford this year. Amu ye mienu e ma we fi sugar eh mama pacho ne wan here. Debi ne wan he o kire eyi ne ofre sisi ano no say oye virgin no. Yo. Ono na e de ne be ma why? Yeah, beautiful, be careful. How? Why? Where they settle? My pension. Thank you. Me das. Eja, where they wo ho be hia ye mpa serious. Me aka say me hia. Ma me ne say afa ne ma no. Na dey challenge be ba. Hwe. Wo pa. Munya botre na say me uni wade am de ba Ghana ha. Me ka mo mate me be ye nifraye do. Me si meba ofie mebu adwuma me kokorhwe o ma me wakura se me make sure say me hwe bank account and sana me do am obi ba wo your boy be ma o because this time around the we are deceivers adults na emu onwo That's just clear as ento achina said that ben papa no me twena kwa 37 akọ so ye holy ko a okay Holy camp. I'm a collect we are too much more na nipo ka se oni me Me nemu ba me tio pa me DLFM pa. Mate. Last year January. Mate, medofo. Said the owo gidie. Papa yi. Wo de bra me hwa woto. Mempe. Me count akukọ no. Me count to ahe. So why share tungo siara. Because o ma de koto ne so na atwe ne kwadwa ye me ye wade. Wo de me college de minimum. Mate. Mate them the number my why? The number my. Okay, bye. Hello. Hello, Midafo. Reporter in Libya. Minima. Adipa. Adipa, what baby? Adipa bankesi. My baby, pedem to mine no for kakra. Man, dear virgin no. 41 then. Yeah, virgin no. Planet show. O money in down. Yeah. Non bomb pie. Yes. O Sunday, na me brother call you. Mhm. Manu wanyam kumpo. See, obi bo padi o yeso ami so me brother na no wanyam odo brother. Mhm. Na me chi be sie bi manu mo ye ni hu adwuma bi a
Because the thing to quality of Brassonimu, Brian Day, Brassonamo, Fenano. Also, ni de newa, o fa won like day. Kaba kwa hyo. E ta no die tie. Ye so be kaba kwa she. Also, o di kurupa no so no mu da. Anjempo e she toilet dumpo anasa de. Empire ne yes, because sometimes O maninda ho e yi de ade obi ala be gine number. oh, forgetting enko baby adepa. Who's sister name you? This time your second virgin or pede no boni. Mo boni su ma nya be fam. Adepa. Ebe kuwe ma me pacho, me se ne ma me. Oh, why you This one dey you only be why you Adepa, I suspect you. Which road? I feel why you ho. Menyin fu won petra you. One was go call him. Ai, do me se afu ye premenyin fu so ye wo lankasa. The man ye de be ye ye bebu nsu de dia. There's all my baby be cry am sheshe no wo. Wadepa. Mama na lankasa. O de bye bye. O de ya friend next week. Why? Bye. Adepa haje. Hey. Oh. Hello. Yeah, good evening once again. Good evening. I know I say Abana. Me pacho, momonje on number. At the panel of friends, Mhm. let's be in Nakasa of Wait me na kasa off air. Okay, at the part wait my friend ne time bi until there for contact no. Okay. Emma we. Pacho na free people kwase no. But that be. Mhm. Where you dodo wo say? Me na me kasa many trust dia. Okay, we know say on no be hawa. O de jene number at the part for why? At the part there. But me bona banana. I just said obeji wo echiro honum. Ame obetimaje wo ho. Minka ate no obetimaje. But catch no njina so. Wo jina so why? Wo jina so. All right. Jina so me obefa wo echire. Wa peke no. Okay. Enie ebusiafo. Ade ne de aye de. Say wudi agro. Ombe WhatsApp be. I think say mine no na ne number na ye ntumi anya. Ya ntimi am peke to on san frɛ. On san frɛ na ye ntumi. Because ye nya error ewo we no hunti na ma. 41 na otu ohiamwa no. Na emwa bi ewo ho no so ye ntumi emfa emwa no. He's now a brother. Yes. Family member. At least. No me pena china ma okra na wo di mi be di am. Why do I be di me pena china ma okra na wo be ni brabre no. Nyame adom na se enam ye so ma otumi make any impact at least. Oh, onya sex counselors ni bia. Me hu ni so onya sex counselors ni bia. There is hope. I think. Adwakra beti ma che no be won sabe. Hello. Please, I'm the one I called from Pukwas. Okay, hold on jina so. Na yamfa o number no wa. We Pukwas number no why. Jina so why na se ne enkrofo. Jina so menka te why. Manefa ni din kan why. Okay. Chese. We ohia sex counselors ni bi. Yeah, we ohia counselor ankasa be enyo bi. Ade ne de. We say when Adam Corey apuyi. Adam we apuyi mpo ne ye brese no kokori mekwe. O say ene na madam no ofefi man kesim na eka no. Eneme bu ha woni me ye. Na mu ahwa obehu ne ya na wo ya trade kanfo. Normal. I had to say teenage. It's true, but ne mum what say enchire no ekomo a. Teenager. Waka come back one shay. Nimdia o. O say on worry and on ni bi no. Onya kasha pa. Oh, any kind of beba. Oh yes. One now beko. Anyway, why in such a way say? Onyanchechwe bia. Oh, brown at least obeko ho. I say car yesuachi. Yes, I say wusia car twifo fro. I say umunya din. Unti ne sha se na o say dey be feel mu. You are relieved besana.
Ha. Afeye. Hey, Adepe. As we're free for to cross about. What the pa? Yes. What are the pa now? What is some one of them? Neja. Okay, come. Bibi abe fine. Oh. Hey, maybe I never fine. I am a market too. Why market? Oh no, baby, who are dancing so Bibi abe fine. Yeah, I think with time. Yeah. Make a credit. We thank God we've met him. Okay, hello. Sakwadi. Atitu eni so. Me too, Sakwadi. And then the papa now 41. Topic. I say, me, Namie Kifita. Okay. Me say, the more about Fana, after my no money. Na emra mi tisi mo. Hey, eho. Adepa style na o chire ni gina. You know you expect. Say obi na share that chire. Yes. As obi na share that naturally. Ebeba. Enu an kasa. Unya ni awdona. Stars ne ba keke. Unya ni awdona. Thank you. Stars ne ba keke. Obi anchire o. Amiti enu abeba keke. Eba sezu. Papa no. Sakwadi ampacho lo we ni kakra, radio ni kakra bi mame. Papa no. Omo modian se. Kese. Odi ni hubeshim. Odi ni hubeshim. Ade osana sugar wa how. Odi ni hushemu a. Onu abehu se. Oba bedi wa dance ya wudi. Obeba betu amantam sa. Oba bedi bi. Obehu se oye ne ho. Obeba bedi. Me de ne ma adepa be kuno. Me Adepa de obe kunu. With adepa nsem na okano. Se o de ne ma adepa. Obe so nko bi da. Obe me lusu wo kwa so. Partner 26 years. Now the freshman commander. Obekumba pe ya mai. Person say on 90. Obetumrika. Obetia. Ntino papa no mon kanche ni say mo manager nya ni say onkum no beku. Dieko. Time aso. Ripe. Okay. So be hu adepa ewu. Adepa be hu adepa mangasi ma na adepa ngasa. Adepa ewu. Nemu o me nani now. Yeah, for sure. Yeah, for sure. For sure. For that one, she. Sa ko de me see. Me be ye adwuma bi wo Ghana ha ye friend ani fraye. Wo tu fie na me host me si fie. Me check we kura ase. We wadwen so de be fa me kon ho me ankasa me de be si utirim. What I say? Odo de me da ase. Me da ase. O si e di kan fo. Me da ase. Ai. Me da ase. Merci. Mami. Ati amaso. Waba wabo ni suo. Daddy we hu anopa ni anajo. Okay. Oh bye. Hello. Oh, hello. Sorry. Freebie why? I said move. Hello. Hello, my pastor. Good evening. Good evening, Nebusian. What to say? Your process. My pastor, me di sika. Oh, sika. Sika, what to say? Na asama amokan ama wasia gumi. Ah, we made up for. I was near gumi asese me tikura pa me obebi ami we. Due. Kafra. Anya hwe. Che obi wo ho ma na netina. Ibedi no kwewo wi asemu nyina man. Oh. Bebe wi akire no. Na bebi odo bekwa kwato no. Oh. Wati enye ye. Ah. Usa ba wati enye ye, oba wani enye ye. No aka nsu. Ujale kwa tisi enye ye, ode ba na afo enye ye. Enough. Make us say, me mu baako. Se me ntime ne be na bia ntana. Oh. Odo sonko bi abranche ni yikira me na me hu bia. Se ye ka be ma dia no e be ma pa. Nanso so ewi etire no mama, de ka mu asam kira wa wo be se. Apaska. Onya me so se onya me. Sade mi fiti ntino. Okaso be ja me pa dia. Na oboa. Na se be ja ya. Ye ko fie ko chia ebusia ni ade.
Into big idea. Men patano. Na patano so papa nti on poba on pe bema. Ah. I did not turn it. Oh no, won't you? But I just want some near through. Now I want to know. Abɔgye your banya bɛma. Oje bema. Eni panso betena se so on poba on pe bema. No, I say, Ele Jan, me no, Jan, no. Ya be ban so so amaye ma no pa, amaye ma wi, amaye ma nwumre, amaye ma najo. Jan, no, no. Okay. Oh, no, my uncle. Oni oba foforo ne se. Ana wa paake mi esi nchen. Omua no fe mi ana de o hwehwe firi mi honum na onya mfiri ni ma na wa kai na wa fra me baako. Konongo kaya. But officially, I would read Sanguye. Enya ware o na ye tena ya ye se ye ho ase a odowo ye ntema se die. Okay. Auntie, a background mem, Bibia mem. Eba bia ma hwe mam. Honestly, the Yas man. And the man show one corner, no, can't I measure. Onim di adi medem. Ese mi shia be me bi o se so no da ntimi ni obe me bi ansa. I did not do power. Enye di eye suban. Okay. Okay. Eye suban. I think say enya to say bia unhia obi e wo na wo ma wo ho kwan. That's it. Still who hold on to. Me free ho no no. Ne na ma dudu atena. Ba de me hwehwe no me san kanti no. Eya na me gya. Unya no but obi wo ho e oye papa. Mintimi. Untumi. Obia woni awo. Oh yeah. Yes. Yes. Untimi ni obi nyepe. No kre no waka no. Oh, why did you also show? Bema, I think say nipa ne wo saa de no. But was ya say niema. Oh, see o, kwanya ne so ne ne die o. Wei, aje owo na ka betete wo montem. Hello. Hello, good evening. Good evening, Medafo. Oh, same. Nyame adom ye won kwa ye wa hoden na wo so Nyame adom me so me ho ye me ma bigafo nyina asetena pa. Ah, ye da say ye je so. Ame so me bia me kaka me kan say tracks ni de. The way I hwe ni ye. Na wo do adwen ma be ma say trust I will be. Because many be ma worry. As I say me back ni e wo be 32 years. Maybe son be mo friend school near the so ni bi ni oba ma ye be ma na me ye de o say me ti me ni no obi awo akla na 14 years. So obi awo si oni bi no e da ma se de okunye bi a o de koye sade no. E ti se de papa no be kan no obi se na ma no so bi sa. Enye ma ko both sides. No trust ni de. Eh nipa mienu o. Wo de ba be hu ni sese ba ko ye okay a ba ko nye. Bema ni timi but emema de mu odin wona me be ya adwen. Emema de ni mu de den bema bi wo ho no ma nye wo mu ni na. Oya de unim sa de wuku ayama wi otimi kan sorry anka wo be jemu. But ono sande takashe kra de ye se wo bufu akọ pienti no de atade aguni kon no nam abonten. Wuku na obeba bedaw. Aya steady say abufuo bedam a edem ye dududu. Na no de abufuo bedam kra wo siesie no. Na so wo ba no ne ye bibi se de be ye bibia be ye kama o sei enye oni ne nye twan anya no mum na de be siesie ni ntam. Wow. So mo ti sa be ma we. Oni tna sise oni ne tna sabodra. E do ko ni say. Trust issue there. Mama, nyame nko na bebem. Because mo friend ni na obi akustu ye. Yes. So enti name na say that bi na say mo friend no mo fi wa na ye me na ma ya na wo no. Enya woda medo. Enya woda enokra de enwe ho. When we get to the bridge you cross, okay? Na de me tin so ono be ma no so. The minute o me nyaro ma wa hwe me o mo makohuma onye mi bibia. Na enti na wo ti ho na wo ti asese. Eneni asem no. Na entete papa wo nti.
ɛna ogu so te na namafo no mami nka no krenche wokɔ TikTok a obi a wale 6 months wagya wo ba wo se ode ne kawa na toilet ma flash you ne no bi se me kawa no me nhwe nkai me se ma flash me age mate ade a ko gina ho nyame ahia so and so wona wote wei se ne anya bia wote ho ena manipa ni na edemu sronko no obia ne ne obetima ye nti eno musa no wan so wakoma mu bia enye bibi be yo yes so it may be me fire nyina ma no BP na semfo oh eya ona no ye den ya so di nipa wakoma be ma obi na ato obedi nyambo but madam what say decision I will pay the take oh that one there is true but one say ne na chi na wo no na wodi no krakye no wana na o trust no obi bia wo mu no metumi aka say enani ne ya say ye calculation a wo ho to awani monyam chain de na oye osa no yeah automatic onyan kobesa ne chekoye ne maye ba wontimi ebi a wakwo waye sei betumi aka say wasum bia ne wo ne wo ma no onu onimbi dabi se wo sisi a enti sa trust na onu breaki bibia no ende ebeba be hanti nipa no enti nam se wo de sa de no wo de share wo ho kama be share no wo de yewe no eno ho animunim nyam ende woti wa wo kan wati ende wo nyina e wo ho no ma omoye de omoye ate yero ho nyame hira mo pa o bi amudiem eso mo pa o because binom etia warum oh bebre mama bebre mami dodo na yare bebre BP hospitals ma ne di BP na ekumu ma no dodo na yaware oba one na wo a wo manyi nkole nyi o se me yire ye baifo yema bebre a enya ni kan bia wakotwe a enko yie no no ehu si we break trust na oba na emma no attention na o se me yire ye baifo o start send free na ayi enamfofuom o send free namfofuom o de ne kwabusua o de ne twa na ntama wo mutim la show woni oba na sante dem oh she anu sa na case na da ho be man so enu ti na ne ye ka no enha ho unwu enjini nwu awari egu a oba na sofa pa me ya wani da won so awu ko be bi won abedi kwa ya ware chichi ebe se bia nkom hye na me hye wo twan na wo mayinu se ye be ware eho na be ho be bi enum nyam firi beba enu ti emre dudu a na bo enne de bia obeka so si na emum enum nyam kase na nkase ba eho na bo se wo be gina nimu anase o mi dwane ana me fa ne se bo se oba kura na odwane ne ntuma watutu nya efa etwifom ba ma me ha ho ate me MC pa me boy me ye we ya me edru tamama me beji na ade a me bo sweet mother for the woman a mom ye can man 100% a man 5% na ye coward na 95 ne de wo mu gina mama na ye can mema a mema 5% and ne gina mama na mema 95 coward our real go enu ano no ono tie kra chop money ahe no ma na ntemo ntamatete me taware akozuma mani bibia how many years 52 years like seriously ahe 52 years 32 or 52 okay 32 me na make a show mama o ma ya boy nsama wate nyami shrao beautiful bolo di american na kana chintutuo wey po pesa mama me pa cho me o oba be me bia wa so aware ya pa cho me ese oh we dia fa me kon na wo ma ho fe pan me to isisi so pan ka oba ne ni beje papa nyami shrao mama nyami shrao wate abo abaso wate nyami shrao koso fight for them wo mo ye ma kun energy wo mo ate that you feel her bed moja na wo de bua wo mo sa no oh mama emema wo mo gina ma wo mo ma kakra bi
na ma ye kuji wa mama obabi won so de kwakwa hwe ata bi owo ya na oto na twene no nam ho Yes, sir. Me money dear. Me do one pa. And it's not me kum wama woman. Yes, sir. that's it na mi shira wate amo wale aya frɛ ye why yeah MC for ni egu he ate that's it okay bye bye ayo hwe what's life no ye bo no ho ayese senior ye hwe no also be tra ho hwe movie within 2 hours hey any mami nye hello mommy. Oh, me pacho ma ready ni form kakra me dofo. Pacho te me. Me pacho ai me do me tonka. Pacho let me know better say before my music sana. That me person ka me share bibi free ho. But I'm say mo adwen kwa no so ho pa. Oh. Come in me do. Yeah, you wait ni you share the free. Okay. Lady now see Bema no. So I go no more eka bibi sa na mo mi sa o mo say then no ye. Okay. Yeah. Oh to me enja na chizi because one. Ne line na drop e. E drop e. Onye ho ade. Onye knocking. Onye bia. Na je ka na tie wo say ne wa ya ma wonti no. To me, ya na chizi. If you also jaw ko fan pa afro. Any asem no bra penny. Na me person ka mo bi se bi question na me hu adokodia. Na ye bisa no batanyam se ne line no kate. Na da ko ma asem so. Mpacho bra wasem so. Abaya dia be plan se be 1 week ni ni di nkomo. Oni obi atena for vance on na wo 2. Na wabua na efuma adwuma ne nyamanyama ketekete bi ama na ba no so be ma no asinifie o ma ye in fact 3 rooms bi apart from no ma ye store and make you also ma say self contain what say when oba ni interview we ni na magu abonten what say na ni amba ko na bushan foji utumi fi o nchen ko oba no ho oda ho na de chia wa beji ono apam oba no o sendi nachi eko re oba ne ba okodi no ahu wasu anopo okodi no ahu osre na eno achi no ba ma na sa akofo oba fufura betena ne fi a one nenem imagine oba we no odulusu na ni odi me no so se wonya na kwan isi abema na se opeso oware ba akono kana ho na o se sa de na ebedi kan ye no ho ade anka na akwe ba akono de eno so so anti ase isi no abusafo no ne na tena se obeji oba na kwan oba na kwan ja no so opeso obeji na kwan isi a omo kan ya no se osumi bia na me se also man kwala mienu no be mo 300 na 400 cedi kwala mienu men kasa wate o de men kasa mientie no wate obi nso tie o de men kasa kasa yenko 100 cedi oba no ama mo 50 cedi se me kacho se yekum se no oba no so se wanya obi o so na nanti ga na ma kwan because o pese oba na o ma top money 50 cedis na ofa ho na okọ ne ho ana oba no so company okọ ba bia na afafo no afre o wa he ade na akọ ha wa nkra me ni oba no so wa ye disturb o hu ni o ye se mwanya ye be boda mu krom ha o ka chira ana se o ni ni ja ti oba no so se o ne ni ntene papa chese nyon no akra chese asem no no kan se ni nyonku bi asem no se ne enema na ekọ no papa oba na ade ne edidi no no ope
Masa, edru baby woni nuama ma ho. Sisi ano won pe be ma. Oni police phone you. Na mo na wo se otu. Omo di akoma ahemfo no. Ahindai. On for pe police bi me ya medwa ne me ma ne won ye be ma ne be set ne boundaries. Oba wo ye be chena tom. Oba 1000 ye be cheno. Social welfare wo ho. 7 months in your girl ne ba ni krum. Every week get 50 cedi. Aba. Enkwala mi no. Girl na nkasa wo ma o baba freda and okofa no ne na wo mi. Wa hu se girl na mre. Aya no aba me lie so. Wo mra adopsu wo ho. Bra why? Aya uni akobra me lie so. O won cry krom ha. Na to o won some area. Oh. What on those mienu 5 cedi. So choose mienu 5 cedi. Because on those mienu 5 cedi. Abro na ye be ma no. 50 Ghana on so. O penedi no. Na bra you for 50 for 300 bra 300 no cry ye bisasa mo fra mienu no. Na want to me 50 oba we bie mama na mana ba bedi na nejo anejo. We to we fi 3 bedrooms. Ba de ye fa ko we ye be ba sa asem no so. Hello. Good evening. Good evening, me da phone what to say. Me adumo. Me voice can me catch me. Bacho you. You made the mark. Okay. Mini baby. I know me when you me at asem ni years and yet I ain't ne papa. Why? Kaka. Drink for 4 years. Maybe I will change. Ebinum nim tradio. Na woni me yes. No ni. Me ko ni nchen. No pi. Ogo be. We are that friends. When we say oh ba fi. Jo ba na mi bi. Aya u. Ogo yi. Ozo khebo. Zero match. And she runs in one man with a kitchen. Guy be where I'm me buy the guy. Yeah. No, Mrs. Sarah. Made the news. Give me to margin. And I go Nankasa ko bo. Me madam, I put my mind. That's enough. Girl, only and I need this family. I see. I said, no much. Na no gram. Although, but near we are now with women. Now, who says you can't. Over to me a comment, actually. Over to me a point. Because I am in a mayor. I know who will give me. It means to me, oh no, I promise you. No, on poor baby, no, on yes, and I wish I can say to Sadia, will be Antonio, because in Toronto, toss. She. We say, Kuramukura, we said, Abby, me see, and no, Miss Rono. Mommy, Hey. 24 years old. My name is for 28 years. Massa, to obi be do trasa 4 years, Madam Ade. My journalist will last in Mama. Bema say me pa. Me for my. Nyabotre, sign recover. It must be 1-2 years recover life. Ye wadwuma. You were ni free bema biaso. Na bompaye fa ho hye rade nsa. Ne ka che rade se bema on de ohu se kraman crash sketa. Obedi no. O hye won hu se dua aboa bi no ntwam. Na bema wa ye ready a wa prepare mo oba o wakoma pa bi te se wo ne de. O ma bema ni hu a o mpani po nto hye so walo. Wate? Ewi ase na okwa. Na se entrofo me ma ne entrofo ma no. Me bom paye ka che rade se wo mu hyehyia wo mo ho we hu green os ye we hu green os yellow we hu white os red no mu hia na nyame ama hair si wo mo ntam O ti mi jam me 8 months
me know be me myself. Me never sabasa. It's like me son say. Me dey mood go. Na men do. Na that you know would we be good. No be pan so. Na it's chule. Ah. Why are you man ayo ya? Me I would ya me anya me. Me fanyo. That's it. I'm not like me didn't fuck him. Let me aka. Anybody engineer penny. Nemum. Bema bi wo ho wishia na. Obi anye perfect. Me nka say bema bi perfect. But here is the case. I'm trying to tell you say, your mema ni bi was said the work no. Ade enye wo de ye obi de ye wanyo de no mfa anyo bi. Ye was enhumobo fom pe enkrofo ni bi wo ho. Omo de otimi ka say me mpeso obi ne me yere beda ntimi ni obi na. Obi yere na. Na waka ne sa no de ato na brabo so no de nam. What you ase? Me so obi kunu ye wo mema nyame ahira wo ma omo ehumobo a ono ne ne yiri pe o obi yira so den pa wo ye ne hwe nya yie batope ne yiri sa eti so ba ma pewa ana oba pewa enya suo ba no kura no ni no kura die afa wa wade ye ja be mo dintro na ware ya papa be ma sebi odintro wa chimi sebi wo futa bema wo hu se wo beko na obabutu ne so se ba ne na repi mi o de aduro mpo na ye me ena ai me mano me no ka se nyina afina me frɛ di me pon to wo mpo esi mi jana ye na ma ba fie ni wagi nyina na me tie ni obi a me ye adwuma me ni ade ni ta adwuma eti yiro hu medo yiro hu ate the system is hot enti se ukita nkosua bi a ebeben na ma wate enti so wankasa wo mu yie ene ne efe ne so mi mu dene eti wankasa ka kire wo kra no to mu say so mi mu dene na yenko ekwo ne ye tough but we shall go like we will get there like ebe end up with glory wate na mi shira so be mo din tro dem fa ne kan system oye yi tracy I think they said that worker she needs to be recovered before 2 years because 3 years so I recover even be maybe na kwam sisi or the sad doubt no anyway no every treaty enipa na oba na ma hwa obenya be ma papa kra na or the sa esu no mekwa kwa sai be ma foforo na obeba no into on healing no ho on healing akoma on healing the mind on healing bibia e wo no ho bia no so now I'm fully recovered. Yes. The for band or you full being or you full different person cry or some didn't be shape before Francia. I think that a bit to me abuano. Yes, idea a bit to me ahabi. And then the issue of woman na my narrating as a mokan. One bear mate. One now. While Henny Equia was wound to me. Jam and Amenqua was a debby. Made the 50 Ghana band made Naquamba. Abedu. A day. Nti obana nkasa no poison asem a situation what you know say no si feel ase eye ne fe yes yes me fa we what you hene ba mama me fa we your time na so awie hello middle four hello okay hello Patron DLFM there. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Patron, bet me abo udin. Okay. Sa pepe. Ama siano kwa yemu kana usi. Oh. Na fa ne pa femu ansana ne penya chichaji fun kakra ne pa di chinchin pe muhano madam ed
say asemu ya me ba be ka say me ni bisa say adentia. Oh. Na ya ne na no ma ba no. Akoye didi o. Akoye didi o. Na efutu no say you say den you me. Oh, ansa na obenye obi a ono nso ne hoju a one de betra na mada blawo awa femu no enye ntiase kwa yase ne kwa ntiase de ntia eba ne sa papa fo na ebre yase no ntiase de ntia eba nyankopo bo yase no se mada nim dia meka nim dia meka you can't think far I can't say far you know who am ntiase can't say far. Okay. Efya say so niku na say why serious on so opawalia. Nenso me da hokwa. Na le kono. Aha. Me de. Na me de opa me on. Oh, madam, pacho. Oh, yo ba, we nipa. Sa. Me da hokwa nti ye be kasa why. So give me normal, so give me normal so. Yeah, you better your number why? Yeah. Be all very fine. Hey, baby, embo. You better wait. You know so the yes, number. Me sure say guess you be feature I winning why? Only be. Me put the anchor nipa no. Why serious? I mean, nyina beba mo ho na mo ehu ye mienu nyina. Na baba me say me memo obi girlfriend na mo mienu na beba be pie mani. Say memo obi number phone. Me montie o, me din ne Efya sugar, ba bia depe na mewo. Me ade enwono kra me ma na edeba because e din na se kire no no. Enya de a me be mo obi girlfriend wo radio yi so. Am kan trel. Mema wo firi ba bia wo fi wo beba be hia me wo program yi so. Mema ne ono so me de na ma no beba be hia me. Me hwehwe wu mu. Ono so be hwehwe ni mu. E say fraud aba. Anko bitimi kyekere na nyonko so de ni kwaji 800 million. Na me tie pa. Enu nti gidie eni wiase. Eti ye nya botere ye de to awurade anim. Me beye ade bi munna mu benya ho mfaso. Eni fraye do. Onipa ni gina okra wudim so no. Memo aba na akọ. Ono so behu onim so no a. Na mo behu se de tie. Mo benya papa wom. Papa wo ho. Na papa ne say. Medo, my angel number no. Gina so wate na o peke na me twe wa ha ono no be peke wo inside ona ono wakasa nti gina so men ka ate no why trogu ha mame na numbers ye hu hia me ba o miss nyame ye yadom na nkwa ba ye be kwa ye be du February single people ni na ye be hu ne ye de be yo I think say yamre no ya yam na so awie na mom woman no mpacho yeah address that issue for me majwa dobsu ho mo address mame why onko na kwa obetumi afa so ade no ho no yes eno ne ade a wo so na mom so no apani onam ne dia obi nsi turu ba to na mom so opani yie se ono so anya obi opeso oware opeso ode no ho free sa old we ni mo dia ekwan bebere ho onto anamo onko dobsu and I say I think social welfare now whichever way ya obetumi ade no ho obetumi akogya awade no officially na hu se o sisi ade me no ni obi mti no obi fufuro ba metumi ne natara no onto sa anamo na mo titi hu se ya se ya de I am proud you I worry some no kind no say oba fufo na aba no pa so oba so kokọ ye ono no ho ade na we ka say nko no medical me ansa na so petu ni nyina ade a oni kan be ye ono first one no ho ade we kwa de say kan obi atna awo akofa fufo so wo kọ ye ono no ho ade na mo fa ho anajo oye latest one akodi we den konongo kaya na edufu de penko ane efa bi no ye time ko ebusia no efa bi no di hu juma enya busia what's what they akoma ahemfo they should take a step and do something enya busia memeti wei woni me agai me no wagai wotimi apamo me fridan ayetimu makope me manchua bi da na ebusia na me bie pon ama se bedimi me twe abo me ho so
Ube kume. Oh, it's high time say emiano. Ya di padlock beto ye japadinim. Oh, na ya steady near medu a chance and ye too loose. Ama merman wo fire say at the full biama. Oba no abedi binoko. Oba ya no de kakra beda. Wo shame na ofre me metinta so agu ani so. Say ye wo ma na wo pa. Yenko dopsy na fa osika koja ho den kakra na at least mmerima no so won fire no nyam fa ya time so oba bia woni be mate a wo twempena anko yie sa topic here next week na wanko yie no wakwa wo mu na wo bae na obi dumfo bi nso anya wafa wo saa no ne wote na ex boyfriend ex girlfriend na tolerating nonsense na one so any other mama nka me ba papa me ba mama hell no on your property oye me ba papa we twam upon hwakola no swap your water meton me de be hwakola no waso so tan so ma na bonse bini aha any dey program be si and next time da ho adepa na de baaye o say adepa number no yen adepa next week nyame adoma adepa de beba adepa de o no your failing woman no de beba because no be so hia na mo obehia na mo amene adepa be kasa e branded any friday I think say bia mo keke no be say oda oh we your dasem ya minim so oda asem hwehwem hu ansa me hwehwem hu no so hu hia me mama ada ho sa abo koto etie for the eduru the thing say me last abusian for obi a 12 abo obi anfa ne de mra 12 na nya abo enti no ye damase se munya mre ene yen etenaye ye wo ha se bi ni ye e ba ha se ye nyina ye betutu ehofo e ba ha se ye besuyan bibi afri ni a esisi mu ni ye kenya eyero ya esi enti no eto a no hu kwan a nso befa so a obetumi aye wo niam abrabo no de bia meka ene me motor me de nam no eye aduaba a wodua se na wodi ahye ho no se na wogu sunsuo no se ye bo a wodi nsuo ogubo so eye yi ama wa wakofa wa de se eye aduapapa nso a wodi nsuo ogu so na efifi a obenya wa de na wadidi ho nyame nhiro bia se onyamre edimaye. Okay, beautiful abole. Okay, medo bibia se when ya bre atie yen ebesim pempen so nyame nhama papa me so me pacho obi ku truster ena ye ka truster sem obi fum a ye de chene so no na ye susu asem no ebe ha wa akọ ha won so a na wenya abotsen so atne chi na forget na yifri wakumem emfa nhwo mu endi nipa ne yaw why aha me pacho ni ame de betwa to ne sempese me ka happy birthday to me ame bra penyi young pabi music or your me big brother or your star boy just say or ya de pa your rapper as I say yeah shout out to you young pabi happy birthday I love you so much God bless you why no nti nyame adoma next week eya na mo be share wo Facebook next week me jinem ka show say wa mo ma po me jinem ate I'm for o space nie o me share okay hey nantene mo twa me picture hey fasa ayi 14 ne bra me pa cho aka minister ajoa adepa onyankwa adepa de ono obo memenso na sa na hu hia very necessary onyankwa adepa bo memenso masa madam Esther ma wanon kwa ma me wate ne apon ne e ka ne se tiefu ye da mwase se mo de mo mri nyina tena se awen na ye ne mo abedu sa mri na me nhira mo e mo ne e ka ne se oyo bia se oyo berima obi bia woni no enam mpena twemo ana ware mu yire wo hu se obema na nya wo gidi esane se onyankopon ye nyansabo akwa no ono no de mu mienu be hia wo hia no ono nso hia ma onya mu ahotoso na ontumi anji wundi na yenya ya tro nkete na anyi na afa yetu ase a entu no na ye mo abrabo a eye no kwaredi ka no kware na wani mo ntew esanse ebe ye nhira e de amam okay your friend is saying medini Efya sugar
Boko, me pastor. Na Lydia was a big catch and say, wow. Oh, sis, Yamisha no more Jumapa. I love you. Oh, Lydia, answer. Answer me, door. I mean, me monsu. I. One miss our before no one come home about bonsu. And ne, when you be Nina, and Cheresa wouldn't mean you be. Obana Copeno can walk on some new way here, seemingly natural. Mobanin tiasi. Mobanin beman or beman is she. What was Sister Catrino? And ya fin her drew once. Now Babeka say, na Miss Ruster Mecca. Debia Mecca. Mrs. and Ketatoon ye bibia. And come ba. May a tattoo and come to be bedding but to me call home. Which yamena me man way and wine. Missy Nishra, way and wine, Yamia Hinkai, way and high, Yame high. Eh, when Miss Opafa. Simple. Hanam de Beja, would you be a in increment? Why? Dino dear, no bonin so. Meda say, Anne, I am other. Bo me voice me, you mammy. Bo mammy, give in a dear mammy. Bo mammy, a beba. Oh, mayn't you a moo? Bo. Any be mates name, me behind dining pool. Quite why not be say, quite the Mufrana Banon and the girlfriend because I may come in. Cassana man can say, me can be can one. I tell you, Muntia, my dear, why? O tea bean think our Betty. Ain't now, mamma and Cadia can't come home. None of the yammy bay. Me bappany VA UPS. I am a master's a week. Or quabu chill or ya you fraud in Timpia. Social media nyina on a jan nyina no money now. And no nanchin, or ya if we are, and on be many 2 pine quabu chili. Yamia drum, you say, and a wow woo. Wow about me for Germany. So, since you are